hey good people, hey guys, asiyekeni lento leyo yokuthi umuntu if akuhlebile ulokhu ufuna nje ukuthi-ke ya bayangihleba, uphosta, ukhuluma naye umzonda ini. Umuntu okuhlebayo nje yazi uyakusaba. Mina nje baningi bayangihleba, even aba-related to mina ngiyabazi and ngiyabazi ngihleka nabo and bahleka kakhulu nje bangitshela ukuthi bangithanda ini. But ngiyayihlekela because ngiyazi ukuthi okay, bahleba bodwa kubuye omunye abanye bazongitshela. And kunani mawuhletshiwe, kuqala ngawe yini ukuhletshiwe? Akuqali ngawe futhi akugcini ngawe. And if abantu bengathi ufile ukuthi abakuthandi, vele ngeke bekuthande bonke abantu. Ngisho noJesu wahletshwa, wahletshwa, wabulawa, wangathandwa abanye bekuthanda, enza kahle. So who are you wena-ke ukuthi ufuna ukuthi ungahletshwa, uzokwatela lokho, ubhala kuma-social media izinto ezingenangqondo, ngabe ufocus-a to yourself. Hayi bo guys, yekelani umuntu nosathane wakhe, umuntu nogovane wakhe. Umuntu adliwe isilwane sakhe, it's fine. Umuntu omdala vele ukhona umuntu owumona nani nani. Zonke lezi zinto mina azingisizi lokhu ngiyibheke ukuthi ungathi umngani wami usenomona, ungathi u-cousin wami unomona ngami, ungathi uzophelelaphi? Mina I have nothing vele mina. Kodwa nje I'm happy for my cousins, my whatever, sisters, my nephews, cause yini ba-right and mina ngikho right, kodwa ngi-right ngendlela yami. Emehlweni wabo angikho kwi-standard sabo nakwi-level yabo. Okay, it's fine, indlela ababona ngayo futhi if kunjalo kunjalo-ke, kodwa angithi ngeke ngikushintshe. So I must stick on my lane, ngiyenze kahle la engikhona. If ngihlala ku-one room, if i-happiness yami iza kuqala, if ngi-happy ku-right. Nawe mntama, if u-happy, ngothi ulokhu uyixabanisa ngezinto lezi ey'fikayo cause lowo muntu okuhlebile ulele, wena ulokhu usibhalela ku-Facebook, usibhalela ku-WhatsApp, ushintsha ama-status, uze as I'm not in a competition with anyone. Lapho usuyabona ukuthi okay, kwi-competition, do your things, and uphoste mawuphosta, but ungaphosti ngenhliziyo, uphosta nje ube u-happy ukuthi yo I'm happy for my achievement, so and so. Not ukuthi ya bapha ababengihleka ini, because zonke izinto siyiphiwa umdali, umvenqangi. So wena masuzobhosta ngazo-ke, if esakuphuca bazokuhleka futhi, phinde kube ngazi ukuthi sebengahleka ngoba sekuso. Akukho muntu omelele nathi, babhizi abantu. If ukhona ongekho busy nabantu, because umsebenzi wakhe lo uthunyiwe ukuthi enze kanjalo, uyaqinisa. So qina, akukho umuntu ongahletshwanga. Sihletshwe sizinkubela sinje kodwa siyahletshwa. And sihletshwa abantu ongacabanga ukuthi basithanda. Bahlebe and mina I don't care shem. Mina I don't care manje. Maybe before, and mina nginomngani ongithandile wangibutha ngiyile nto ebengiyona. Yazi ngiyabonga kuZambo wakwaNgwenya because ungisize kakhulu and ngifisa ukuthi iNkosi ingibusise ngoba mina anginamandla ukuthi ngimenzele izinto ey'-right, anginalutho, but uNkulunkulu will bless her and with her family and everything nje ayenzayo, it will flourish. Yazini uNkulunkulu ngiyambonga ngalo mntwana and ngifisa nje nami ngibe right, ngelinye ilanga sihlale sesixoxa but everything ezenzekile nje empilweni nje. And ikhona lento angipha yona ukuthi uma ngiholda kwizinto ey'ndala angeke ngiye phambili, uNkulunkulu ngiyakwazi ukunginika izinto ezinhle ngoba izandla zami zigcwele. I can't catch the blessings. So that was the blessings you gave me. Yeah, so I think I'm leaving. Bye, love you guys.